Şimdi kalkalım mı? Bu kamerayı. Kamerayı. Bir. Beba ustani. Beba ustani. Beba ustani. Ustani. Küçükken koysana bir şeyler. Küçük yapayım mı kamerayı anne? Gerek yok aşkım. Tamam. Şey açsana. Niye kapattın makineyi? Sakın bir yere gitme. Что, Люба? Neydi? Çek. Açma kapıyı. Ne mogu? Dobro jutro, ekipa. Čekaj. A ćemo prvo da dočekujemo. Napolje mrkli mrak. Znači ja treba da snimam. Kako lepova, njam njam. Njam njam, vafli. Ja. Volim ja ovu i ovu. A šta je ovo? Jaje. Jaje. Šta je to, mama? Hoćeš avokado? Hoćeš avokado? Neću. Nećeš to. Hoćeš sir? Mama, šta je to? Vafli. Evo ti sir. Neću. Što? Neću to. Hoću ja tomates. Tomates. Pararaj. Ne. Stavi ovdje. Ruče ova. Ruče ova, mama. Evo ti tomates. Sve dolo ti. Sve dale. Evo ti ovo. Ok. Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi video. Danas snimamo jednodnevni vlog. Imamo snimat neke projekte još koje nismo završile, zato što Mimi i ja idemo na advent u Budimpeštu. Gdje idemo? U Budimpeštu. U Budimpeštu. Smjestila sam stan za život, tako da nastavljamo dalje, iako Mimi i ja idemo bukvalno slučajno, preksinoć smo sjedili, Sveki i Svekar su poslije Sarajeva otišli u Varšavu, čuli smo se sa Burakovim bratom, tamo vamo, hajde reko, hajmo svi u Budimpeštu. Ja ću otići dan prije njih, bit ćemo Mira i ja same dan, pa će nam se oni priključiti. Burak ne može, jako mi je žao, ovo je prvo Mirino putovanje u neki evropski grad. Bravo, a ovo? Neću. I ja Budimpeštu nekako jako volim, to mi je baš nekako dama Evrope, gospođa Evrope. Danas nam je plan da se ja našminkam,
da snimimo neke projekte koji su nam preostali i da pakujemo kofere za Budimpeštu. Vi ćete ovaj vlog gledati dok mi budemo već tamo. Ja sam također odlučila, mislim već znate da već sam najavila da će Vlogmas biti totalno drugi format ove godine. Međutim, nama se u životu uvijek nekako pred kraj decembra dešavaju zanimljive stvari. Ove prve 2 sedmice su apsolutni izmor, u smislu da se porodično apsolutno ništa dešava. Tako da sam ja odlučila da ipak nekako ubrzam, to jest uvećam upload, ali pred kraj. Pred kraj decembra, to jest da snimam i Novu godinu i dakle taj period sedmicu i pol pred Novu godinu, jer u suštini mi slavimo Novu godinu i nekako Nova godina nam je poseban događaj, generalno porodično, okupimo se, večeramo, uživamo. Nekako kroz ovaj Vlogmas će akcent biti više na tome, imamo eto i to putovanje u Budimpeštu. Ovaj format Vlogmasa mislim da će biti također pun pogodak. Ništa, ostanite s nama. Da vidimo šta će se dešavati. By the way, ja bukvalno razmišljam. Ovdje je rasprodan posvuda novogodišnji top iz H&M-a kao bijeli, mašna neka na njemu. Ja. Ja razmišljam neku noć kad sam kupila kartu. Ja. Rekao, moći ću možda naći top tamo, tako da idemo da vidimo da li ću naći. Ni naći to. Top u H&M. Ja. I su danas igram ja. Igraš se s Isom dala? Ja. Loptu mi žal. Düzgün oturur musun? Oturdum. Düzgün. Došlo vrijeme za čaj i da se našminkam. Jer smo tako u mogućnosti. Završila sam jedan projekat za jutros, poslala, to jest objavila ga. Pijem čaj. Joj, sad što sam nešto naručila. Joj, kako mrzim. Znači, Instagram ima neke nove update, samo da vas primaknem sebi. Kako smo dobar reel, ja i Miraju radile. Znači, baš mi se sviđa. Idemo na pevanje i u školu. 1, 2, tada jutra mala raja. Tako mi, mislim, mogu ljudi misliti što hoće, pretpostavljam šta misle, jer je Miraj nekako češće na mom profilu u zadnje vrijeme, ali ona, otkako je onako postala svoja, sama želi. Ja ne mogu, ja više ne mogu, ako snimam nešto kad je ona tu, ja ne mogu to da snimim sama, nema šanse, ona hoće da se priključi. Ljudi moji, idemo se šminkati. Ja sam rekla vam u prošlom vlogu da želim da vam prokažem neke proizvode koji su mi se jako dopali u prethodnom periodu. Neke sam probala nekoliko puta, neke sam evo već pola potrošila i slično. Naime, svi ste čuli za Diorovo ulje za usne. Jako puno brendova je napravilo, obzirom da je to Dior ulje postalo baš viralno. Jako puno brendova je napravilo varijaciju na temu. Jedan od brendova koji je napravio varijaciju na temu je Clarins. Pitanje je, dakle, identično. Apsolutno identično ulje i ovo je ulje jedina stvar koju ste vidjeli preko mojih olovaka za usne
kroz cijeli period u Bosni. Na aerodromu koštaju oko 25 eura. Ja sam uzela 3 i imam i projekat. Uzela sam 3 i dobila sam sve nijanse od Clarensa ovog proizvoda da uradim projekat za njih, međutim ja ću uraditi sa ove 3 nijanse, to jest da uradim reel za njih za Instagram, jer već sam ih pokazala na storiju i kako sam ih pokazala, ja sam prije radila sa Clarensom, prije 7-8 godina smo imali, šta smo imali? Imali smo stilo olovku, čiju sam, da kažem, kampanju radila, tako da kako sam podijelila na story ovo ulje, vidjeli su i javili su mi se da uradim projekat kampanju za ovo ulje, tako da, dakle, sama sam uzela, međutim, ipak bit će i reklama za ovaj proizvod. Imam apsolutno sve nijanse, ali jako mi se dopada pink nijansa, dopada mi se crvena nijansa i dopada mi se žuta nijansa od svih. Pink promijeni boju vaših usana, dakle na blago pink, crvena promijeni boju vaših usana na blago crveno. Dakle, kada se ulje osuši, upije, vaše usne ostanu onako blago crvenkaste ili pinkaste. Stvarno odličan proizvod, kao što sam već rekla, na aerodromu košta oko 25 eura jedan. Druga stvar koju želim da pokažem jeste Givenchy rumenilo. U pitanju je rumenilo u prahu. Dakle, 4 nijanse. Prism Libre Brush. 4 Color Loose Powder Blush. Ovo je nijansa broj 2. Taffetash Rose. Whatever. Rumenilo je ludilo mozga. Dakle, onako kako radite sa translucentnim puderom, kako onako translucentni puder napravi od kože zablura vas, da tako kažem, tako isto ovo rumenilo, pritome vam da tu neku svježu boju. Nijanse koje su u njemu su fantastične, dakle ima tu negdje od lila nijanse, toplija nijansa, u suštini 2 hladne i 2 tople nijanse kombinacija i kada ih pomiješate, stvarno, isto još jedan viralan proizvod koji sam morala da probam i s razlogom su i jedan i drugi viralni. Još 2 proizvoda želim da pokažem, od toga je i ovaj naredni također viralan, isto je pronađen slučajno. U pitanju je Armani Beauty sjena, to jeste eye tint. Ljudi moja, ova stvar, ja sam uzela u camel nijansi, u biti svijetlo, topla nijansa, zato što želim da imam, zato što sam htjela da imam ovu sjenu, kao preko cijelog kapka, kada nanesem, stavim malo kreona uz rub oka i da bude to i stvarno efekat je fenomenalan, zato što onako sjena je nježna, nije napadna i zaista može se bukvalno koristiti svaki dan, tako da ovo je neka moja, da kažem, nijansa, u pitanju biti nijansa Camel 20 i opet proizvod koji stvarno vrijedi hajpa, ne skida se, onako kako nanesete tako stoji, to je to. I sljedeći proizvod je Monsieur Big maskara od Lancoma. Ja sam se šokirala. Ovo je četkica koju ja nikad u životu svom sama sebi ne bi kupila. Nikad u svom životu. U prethodnom vlogu ste me vidjeli trepavice. Pogotovo u trenutku gdje u biti imam smeđu nijansu, to je ova Armani i dakle ova maskara. Ovo je znači četkica koju ja samoj sebi ne bi nikad nabavila. Oduševila sam se kakva je maskara, znači Monsieur Big, Lancome, ludilo maska.
Kako je vrijeme sada hladnije, ja sam prešla ponovo na svoj Lancome hidratantni puder. Ovo su dakle Idol serije pudera, ja ljeti koristim onaj sa crnim poklopcem, on mi je više mat, više mi onako za te toplije dane, dok zimi volim taj svjež djugi izgled kože i odmah pređem na ovaj sa bijelim poklopcem. Šta još imam da vam pokažem od tih nekih proizvoda koje sam koristila u prethodnom periodu? Kiko olovku za usne 33, ovo je smeđa olovka koju koristim u posljednje vrijeme. Inglot konturice 512. To je u biti to, nema ništa više, ali eto, htjela sam da pomenem da su ovi proizvodi koji su stvarno baš nahajpani na društvenim mrežama ludilo mozga i zaista nisu dio nikakvih sponzorsanih priča, osim Clarenca koji se desio naknadno, ali ludilo mozga. Ludilo mozga. Ja idem sada da se našminkam i da popijem svoj čaj. Trebala bih zaliti cvijeće. Večeras ćemo ponovo napraviti kokice i gledati neki filmić. Ukoliko se stignem spakovati. Hoćete li da me gledate kako se šminkam ili da se ja našminkam sama pa da vas zovem poslije? Kako ovo zvučalo? Da se ja našminkam sama pa da vas zovem poslije. Ljudi moji. Želim da također s vama malo pročeskam i o Bosni, jer toliko je bilo ubrzano sve, toliko sam imala posla, da ja s vama bukvalno ni u jednom trenutku nisam imala vremena da sjednem i porazgovaram, da vam kažem šta se dešava, šta se ne dešava i slično, ali bilo nam je prvo jako lijepo, drugo, svekrva i svekar su došli Miraj na rođendan, jer smo odlučili da ove godine rođendan slavimo u Sarajevu, prvi put. I onako to mi je nekako baš bio highlight cijelog odlaska u Bosnu, jer svekar nije bio tamo od naše svadbe. Mi smo svadbu pravili u Sarajevu. I znači on nije bio u Sarajevu od naše svadbe. Tako da ono, baš mi je bilo drago. S druge strane, drago mi je što su izdvojili vrijeme svog odmora. Realno nisu morali. Ali zbog Miraje su, jeli, the most important person in the world. I mojima i njegovima. Ono, stvarno mi je drago. Stvarno mi je jako drago što ona uživa u ljubavi od svih njih, od cijele svoje porodice i ljudi koji su došli na rođendan, dakle naša porodica, naši prijatelji, naši poslovni prijatelji. Onako, stala sam, bilo je jako malo djece, u suštini moja jedna drugarica ima djecu, to je Amina, ona ima 2 djece, Ajla je bila također sa svoje 2 djece. Ostalo prijateljice moje generacije, u suštini moje prijateljice s kojima se družim čitav život nemaju djecu i onako više je bilo u biti nas odraslih koji smo sjedili i onako družili se, ali mi je stvarno srce bilo puno što sam uspjela i članove porodice, dalje porodice, da nekako okupim na jednom mjestu i da ih vidim, jer budemo realni, ja kad dođem, ja sam tu mjesec dana i nekako poslu se posvetim, toliko je frka trka, da stvarno ne stignem vidjeti sve ljude koje želim da vidim i stvarno nam je taj rođendan bio fenomenalan i od brata maloj djevojčici i Mirajin. Ja sam bila šišana kuma bratovoj djevojčici, da vam i to objasnim, jer jako puno pitanja je bilo i na Instagramu i ovdje na YouTube-u, kakav je to običaj, je li to islamski običaj i tako dalje. Ne, to nije islamski običaj. Generalno, kada pitate za neki običaj ne postoji islamski običaj. Postoje pravila u islamu koji se trebamo pridržavati svi
koji su muslimani, ali islamski običaj je termin koji apsolutno ne postoji. Na našim prostorima postoje osmanski običaji koji su ostali, dakle običaji koji su Osmanlije praktikovali u svom vremenu, pa ih prenijeli na nas. Ali to nisu islamski običaji, jer islamski običaj ne postoje, zato što postoje muslimani koji žive širom svijeta i praktikuju drugačije običaje, zato što običaj pripada narodu, a ne religiji. Sada kada smo to riješili, da opet kažem, dakle to nema veze sa islamskim običajem, to je običaj koji se njeguje u Bosni i Hercegovini i ja sam imala svoju šišanu kumu, dakle 93. u ratu me je šišala moja teta Hanka i nekako ljudi uglavnom, to jeste kao bira se osoba koja će za djevojčicu, kao koja ima dobru kosu, kao da je prvi put ošiša osoba koja ima dobru kosu, mislim. Bez veze, ali lijepo je, zato što to je još jedna, to bude u suštini još jedna osoba na koju se to dijete u životu može osloniti, koje je čuva, kojem se može obratiti i slično. Mislim, ja sam tom djetetu svakako tetka, ali mi je baš drago što sam joj i kuma, što sam joj ja rezala tu kosu i što je to. Next. Posao. Toliko je evenata. Dakle, ja sam bukvalno došla i imala sam planiran jedan event važan na koji sam znala da ću ići. Znači, kako sam sletila, tako su krenule da stižu pozivnice. Pritom ja sam se spremala za vlogmas, dakle mimo tih evenata imala sam sastanke sa većinom tih istih ljudi kojima sam išla na evente i ono stvarno je bilo aktivno. Burak je također došao u Sarajevo nakon godinu i nešto, nakon godinu i pol, jednako baš nam je bilo lijepo. Puno posla, puno druženja, puno nekih informacija, novih svega, da zatvaram ovu godinu u nekom jako lijepom duhu, mirnom duhu, sve nekako ok, lijepo. Šta sam još željela reći? Ako mi nešto padne na pamet usput. Anne, Molim, ljubav. ben şminka sana yardım edeyim mi? Gdje ćeš mi pomoći? S čim ćeš mi pomoći? A došla da mi pomogne? Hajde. Ovdje kod. Ovdje kod. Moram staviti puder. Puder, hoću ja staviti. Nemoj, molim te. Mm. Ali Mira, treba mi sad ova šminka za snimanje neko drugo. Ne možeš me ti danas šminkat. Šminkala si me juče. Hoću ja opet. Drugi put. Sad mama mora da se spremi za snimanje. Ja ću ovu. Ja ću. Ovako je bolje. Našminkala sam se. Idemo sad snimiti projekat za Clarence. Super nešto praznično spremam, vidjet ćete na shortsu ovdje. Ukoliko nemate Instagram, ukoliko imate Instagram, vidjet ćete na Instagramu. Vidimo se za par minuta, tu mi je kutica. Pa na Yard. Bukvalno završili smo snimanje nekih projekata. Šta sam snimala? Tri reelsa sam snimala danas, kao da me neko cirkus. Stavila sam falafele da se peku u rernu. Juče sam napravila humus, tako da juče smo večerali mercimek čorbu, večeras falafel i humus, bukvalno skromno, da skromnije ne može biti i ono što se može napraviti za 5 minuta, jer nemam kapaciteta. U sebi nemam kuveta nikakvog, jer nakon što večeramo moram ići da pakujem nam kofere, jer sutra putujemo. Jako sam uzbuđena s jedne strane, s druge strane sama smiraj, idem u zemlju čiji jezik ne poznajem. Koliko god da je blizu, mislim, bila sam u Budimpešti 3-4 puta,
ali ono, drago mi je iskreno i zbog sebe, jer Burak radi, čitav život će raditi nekako, ja sam dosta fleksibilnija od njega i želim da budem ta majka koja će da spakuje dijete, da kupi karte, hajmo mi malo. Evo zovu me. Uglavnom želim da živim takav život, tako da sam se odvažila na ovaj korak upravo zbog tog jednog dana koji ćemo ostati sami, čisto da sljedeći put kad dođemo u takvu situaciju, ne u takvu situaciju, nego sljedeći put kada, ako Bog da prođe kako treba, next time, Mimi, hajmo, to je to. Falafelčiće sam napravila, idem izvući humus iz frižidera, da nam serviram, da jedemo brzinski i da se idemo pakovat. Sa mnom ćete se pakovat. Kako ćeš se slikat, hajde. Evo ga. Eto je Mu. Hajmo. Otjerat ćete Čiko tu. Hajde Mira. Kakija se. Hajde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gdje si? Ja volim tebe najviše. Ja volim tebe najviše. Idemo u market. Hajde. Hajde. Šta je lijepo? Bojice. Gdje su bojice? Evo ga. Šta ćemo uzeti? Ovu. Hljeb. Hljeb, ne treba nam hljeb. Ovu. Ne treba. Upravo smo se vratili iz marketa. Hoću da vam pokažem ovu stvar. Movenpik, ja ne znam u kojem gradu god da živite, ali ranije ovo nije bilo u Turskoj. Voćni jogurt Moments of Joy od Movenpika. Movenpik. Whatever, znači tako su im dobri ovi jogurti, bukvalno pravo voće. Nema ono jogurt. Mislim jeste jogurt, ali nema onako nekih. Predobar je, ja inače volim voćne jogurte. Ja volim. I ti voliš, Ja. ali u zadnje vrijeme većina ovako tih nekih voćnih momenata ima onu aromu kao da razmute neki prah unutra. Šta smo kupili u marketu? Kupili smo vodu za avion. Ovo moj vode. Jeste. Nije tvoj. Kupili smo banane, kupili smo kažu, kupili smo suhu kajsiju. Kupili smo ovako neke kao krekerčiće. Krekerčiće. I grijeh. Ovo je salted, ne, ovo je cookies and cream, oni kao pereci od McVitie'sa. Ovo je salted caramel. Pomalo ću ubaciti onu Mirinu kutiju. Što ju nosim kada idemo na aerodrom. Tako da, idem sad pakovati, to jest malo ću da sjednem, da dođem sebi, da malo progledam. Pa ću nas otići spakovati. I ja i ona po 4 kombinacije. Vidjet ćemo kako će to izgledati. By the way, sada možete vidjeti, na usnama nemam onog ulja, ali usne su mi rozikaste. Same od sebe. Umorila sam se danas, stvarno. E sad, krećemo od nekih osnovnih stvari, kao na primjer, koju ću kaput nositi i koju ću obuću nositi i koju ću torbu nositi, jer to je sve što nosim po jedno i na osnovu toga ću planirati ostatak outfita. Idemo.
Što se obuće tiče, planiram nositi ove čizme. Čizme su tu. Planiram nositi ovaj bež kaput. Mišljala sam i o onom mom čanki sivom 3 hana kaputu, međutim, mislim da će mi bolje izgledat sve sa bež. Dakle, i ove čizme imaju bež. Sad, problem. Alma bag ili ova bag? Zašto je problem? Zato što jako želim da nosim ove rukavice koje su baš onako smeđe. A ako budem nosila njih, nosit ću ovu torbu. A ako budem nosila ovu torbu, onda ću nositi ove rukavice, jel tako? Ali mislim da ću nositi ovu da bi mogla da potrpam svu opremu. Da ne bi nosila 300 skula sa sobom. Nekako razmišljam, možda ću prodati ovu torbu. Više ne nosim toliko koliko sam je nosila i ne znam. Mislim da sam je preforsirala u period kada sam je kupila. Ne samo kada sam je kupila, neke 2-3 godine sam ja nju baš nosila. Vidjet ćemo. Onako, dok je još, mislim, ona će se uvijek nositi, ali eto, da vidjet ćemo. Uglavnom, odlučili smo ova torba. Svakako bolje ide uz ove čizme. Idemo dalje na outfite. Outfit u kojem ću putovati, obzirom da idemo samo sa cabin luggage, tako da outfit u kojem ću putovati će biti deblji. Da li da nosim ove pantole? Ja mislim da je više svima muka od ovih mojih pantola. Nema gdje i kako ih nisam nosila, ali šta da radim kad idu uz apsolutno sve? Obzirom da ostajemo 4 dana, dakle ja pripremam outfite za 4 dana. Deblje čarape. Od debljih čarapa imam crne čarape. Molim te mi reci da imam neke bež. Imam tigraste samo. Come on. Ja moram sutra ujutro do Pentija otići. Sabah kahvaltısı Hilltown'da yiyoruz. Složim ovo što sam house napravila dok. Sljedeći outfit želim kožne hlače. Nosim sa sobom. Ove kožne hlače se mogu nositi uz isti džemper u kojem ću da putujem. Međutim, da li ćemo to da radimo tako? Mislim da nećemo. Šta bi mogla? Mogla bi malo da izgooglam, ali mi je mrsko da googlam sad. Kako će vrijeme biti slično. Mogla sam i ovako haljinu neku džemper. Ponijeti, šta mislite o tome? Mami rozi džemper. Zeleni džemper. Ovaj zeleni džemper. Mislim da bi ovaj zeleni džemper bio super. Uz bež neke hlače. Ili bijele hlače. Oj, nemam ideje nikakve, znači. Ponijet ću ovu haljinu. Ona mi je baš super. Isto bež. Ponijet ću, znači, kožne helanke, ponijet ću ovu košulju. Znači,
svašta nešto sam naručila. Kad bi mi tu svašta nešto došlo sutra ujutru, ja bi ovaj kofer prepakovala. Da se mi razumijemo. E sad, ako stigne, ako ne stigne, pitanje je sad. Sad kada smo riješili outfite, idemo riješiti kozmetiku. Čarape. Izvučemo čarape ovako. Čarape. Ponijet ću sve šljokičaste čarape koje imam. A imam ih puno. Sve su šljokičaste. Sve su šljokice kod mene. Jako volim šljokičaste čarape, mogu i narančasti. Ali neću narančasti, neću. Vidimo ovdje imamo li išta šljokičastih čarapa, nemamo. Čarapice smo spakovali i tamo prebacimo ove male iza, zato što njih sada manje koristim. Ok. Gledajte slučajnosti. Lejla moja koja mi je radila obrve. Trading bar, znate se sigurno. Ona je u Budimpešti upravo. I malo prije kad sam je vidjela story da je u Budimpešti, rekao, daj. Znači, idemo na čaj sutra momentalno. Tako da smo se čule malo prije. I idemo na čaj. Gdje su meni potkušlje? Ja kako sam preselila u Istanbul, ja ne koristim. Ne znam šta znači potkušlja, ne koristim. Rijetko koristim. Evo ih tu su. Ali, ona mi govori da je morala ići kupiti jaknu. Tako da bi možda meni bilo pametno. Da spakujem. Šta? Potkušlju. Jel' tako? Putovanja. Hoćemo li Shiseido ovaj Ginza ću ponijeti. Taman da imam jedan parfum koji ću potrošiti na putovanju i koji će me baš podsjećati na to putovanje. Dakle, Shiseido parfum. Nosit ću Estee Lauderovu kremu za čišćenje lica, nosit ću Advanced Repair, nosit ću njihovu dnevnu i noćnu kremu. Ništa, ove kreme nećemo nositi, ovo je neka maskarica. To je to što se tiče skincare-a. I uzet ću neku mini micelarnu. I idemo na šminku. Mada ni šminke neću, bukvalno ovo što sam nanijela danas na lice i tu ćemo to. Hajde da i to završimo.